Mau, Halo, namanya siapa? panggil aku Bao aja. Bao. Dari mana Jadi dong Bao? Kodan. Ayo gaskan aja. Ya oke. Gas kemana? Gas 5 kilo apa 3 kilo? 3 kilo aja. Oke. Kok Oh, pakai kilo? Kok pakai kilo-kilo? ya. Ini pirang nih bos, senggol dong. Iya, ini pirang singgol dong. Gak Salam apa-apa, Onde. belum deh. Ayo guys, ayo yang baru bergabung, ayo bantu tetep layar. Kalau ganti Roni harus nih teman Roni. Kalau nggak bisa rugi, ya ada paha nggak aja Roni. Jogja. Tetep layar. Ya si Roni. Ayo, aku Akram, mampir thank you. aku mampir ke Bandung dulu. Agus, halo. Malam Pau, malam Kosem. Orang mana Mbak Bao? Apa kak? Orang mana? Orang yang susah buat dilupain. Ya, kalau susah dilupain itu yang dekat sama Mbak Baonya karena diingat terus. Ya, kalau orang lain masuk ini. Aku asli Bubble kak. Oh, Aku asli Bubble. Bubble apa? Itu bubble. Bangka Belitung. Oh iya. Mang Ya. tahu? Iya pernah dengar aja. Bangka Belitung. Dengernya di sini denger ya. Ayo guys, kali 2 guys. Abang asli mana bang? Kalau aku Sulawesi. Sulawesi, mata aku Bangka. Iya aku Bangkanya bukan Belitung. Aku di Bangka. Kayaknya thank you. Kalau Bangka sama Belitung tuh beda pulau. Kosem, thank you. God bless you. Makan cacu ali sapo. Ya oke dong, yo 30 guys. 30. Yuk semangat guys. Semangat, olahraga dibilang olahraga semangat Ya, guys. ya. Semangat tetep layarnya maksudnya. Aduh, kayaknya aku mesti naikin, aku punya kursi. Jonathan, alright, it's good day. Challenge-nya aku nggak ada challenge, lagi nggak ada challenge aku. Coret muka, mau coret muka. Ya udah mulai gimana dong? Sudah nonton si bawah mau nasi ke si kombe iyo Kosem, Ya, guys. konfeti jeger kayak gitu. Kosem hewan dia lo. Thank you Kosem. Thank you kemenannya. Kalau kalah ngapain kak? Ya kalau kalah wingnya pecah. Gak seru dong. Iya. Kosem thank you. Janganlah, aku udah pakai skincare soalnya. Jangan coret-coret muka. Care soalnya nggak boleh coret-coret muka. Rasti. Mantap. Malam, hai Koshen. Halo. Halo kakak, halo juga. Halo. Filter Si ada Papa. apa ya filter? Papa Limbat, welcome. Papa Limbat coba. Ya lah, Kosan ya lagi boleh. di mana Kosan? Kok Thank Kosan you. men beberapa hari nggak lihat live kok. Papa Limbat pirap. Siapa manis kota? Rasti, thank you.
Papararo. Agam, welcome Agam, ayo. Kemarin aku live kok, tapi aku live jam 10. Ero papalimba kira-kira orang tema apa kok kasih. Jam udah kemarin agak malam soalnya. Cici apa Rosi? Thank you Andi Oda. Kosem, thank you Kosem. Good night. Oke, bye bye, bye. See you. Bye bye. Bye. Masih coba dia betul. Nah, iyo kalah kipana. Tahu dia kemana nih pidangi? Tapi lo kremen deh dale nas kemana pak rure? Ongke krema kada ki aro. Aro buah liwaye wah HP bu. Tapi ade langsung bawa kita kemana pak deh. Pada penting. Nah, Pak Kero, ini penting. Tuh bule tanya tau bule ya. Nanti kecil, welcome nanti kecil. Wah, iya kembali nasi kuning. Amma ko nure kun buar sulisi asana nasi kuning. Tanya dulu nasi kuning, tanya dulu nasi kuning. Sapa ki dulu sapa ki dulu. Malah blok boy. Sapa ki dulu malah blok boy deh. Sapa engkau gamu balu saping, ada saping. Saping pak berbere. Wajar bila saat ini kok sapi sapu mi ke sapi tadi dulu nure nasi kuning bos senggol dong pakai telur. Kuning Sapo makelo jolo, jadi gimana sana? Mau jalan sama ku iya. Awas deh. Oi. Mas apa nak? Senggol dong. Ingat mo sa padi nga na bembe. Di padi ko ingat mo sa po ba gertak apa. Waalaikumsalam Marco, Haji Marco, Kapan tayang 62 sudah proses apa? Ngambilan gambar. Ego sila. Oh. Banyak-banyak istighfar dekat cewek cantik, weh. Naya magaretal ada gi sapo iri kabela puah de sapo. Temu piko we gerata tete mana mati tau we. Iya. Biasa tuh kayak apa koro makan magareta iri kato mati apa mati bajar roh. Oh sapo ye.
As weh. Terop sekolahnya dimulai, weh, apa kak? Tapi ya barong ke sona Muhammad ko. Tace di kolang singanga. Icang weh. Weh, salam dari Emang Malaysia. Siapa? Agak tukar riba, alhamdulillah sapo. Sapo di film nyambo na andalangku. Iya, thank you. Ih, rasti manis kota, manis kota. Iya manis, manis, tapi bukan gula. Pas apa kapan episode? Oh, itu banyak gajinya pas apa di TikTok. Baik, tanya masalah apa kau nero sapo? Ya alhamdulillah semenjare ke dia apa kau di YouTube agak kan. Alhamdulillah. Tapi lebih nyaman penyewata ini sapo. Jangan siapa sabut.